saya gajang mau murta. Boy musik mangingot sadarion. Boy rapat beken hitana dua manang ahape namasa. Haduan saya penggeng saur matua. Boy musik lam gomos holong tai. Boy hua biko di haul homa manang ahape namasa. Haduan molo balga soaraki. Haduan molo tarmurukan. Paling otau dahasian tu sadarion. Nalapok doa jala pangaju. Haduan molo asing pakuliki. Haduan molo hohong peang. Sungguh liau dahasian tu sadarion. Nalapok doa jala pangaju. Haduan saya penggeng saur matua. Oh boy musik lam gomos holong tai. Boy hua biko di haul homa manang ahape namasa. Haduan molo balga soaraki. Haduan molo tarmurukan. Paling otau dahasian tu sadarion. Nalapok doa jala pangaju. Haduan molo asing pakuliki. Haduan molo hohong peang. Sungguh liau dahasian tu sadarion. Nalapok doa jala pangaju. Sungguh liau dahasian tu sadarion. Nalapok doa jala pangaju. Siwan ini nomor ya? Ya. Andre, awas. Sini. Ya. Ada gambar kamera juga. Tapi nangis dah. Bunga karida bisa subina rohani rohani. Ayam nahwa hata Buat. Apa dia kok layak?
Kasihan dong. Di guru namin masakit lagi. Tukang syuting mana? Parhorasan madihita salu nak. Apala ditikyon neng borhak mahita tubagas joron itu hatay mangalap pa masumasuon anak duk buru ni huriyay. Losoni marihamuna raja hula-hula nami Raja Sirigar. Raja nami ia ditikyon neng borhak mahita tubagas joron itu hatay. Alanido na hotak kami amu tutongan di bagas nami asara mahita mangudurhon anak nami nanek kelamuna buru muna nanek parumain nami. Alani raja nami apala ditikyon moliate ma di perromu pasatami matumu pakate. Kamu amang boru nami. Nang pasatu partikiat tu kami di basa tikyon. Itu tu rodo kami ula-ula muna. Ima di na masakap kita. Sesuai do sakapnya kageleng ta. Ina mamuka padong saripion. Jala mga pasu-pasu. Siya tuhat ta mariti malimna di basa tikyon. Alani sada maruhat ta amang boru. Sa babor ma geleng taon. Mga pasu-pasu siya tuhat ta mariti kurianay. Jadi sesuai do nasomal mga semua dia lu ketik pacarana terus maruhat ta. Kira tu dia nama asatan na. Mula tema di tulang nami Raja Sirigar. Apala ditikyon pasaton nami ma tu par syuting.
Mula tema tadok tuhatta di Bagasan Tikyon malanunga mardalan acara penyerahan bunga jalanunga dibuan pamit antara keluarga dua belah pihak. Jadi di Tikyon neng borok mahita tu Bagas Joro itu hatta alani diamu rajai tulang nami Raja Siregar kasunido rate tulang Siregar ala beri ngadukan lak dari itu neng borok maju Bagas Joro itu hatta tulang dison mangido mahami tu tulang nami na tulang nami sudi uduranna ya nalapa borhat tu tulang tu Bagas Joro itu hattai asa tiur di bagasa perdalanan ni para datat sa sadarion upasa tama tu hamuna nalaman angyak ko bere mo dohot buru mo. Di mata ama namin na makabangsa di balang ijang ibanong ijak ko Tuhan hukudo basa kami Tuhan buar mula dari Tuhan di punguan namion naguklos nas merohat nong sipul Tuhan para anak berburu masih katariban hata ima dinaing pabuhaton mahami dohot mangudurhon buru dohot anak ni huriamina di Tuhan ima nalau manjalo pasu-pasu perbagason alani Tuhan orang ima roh harus pikiran nami asas kok kami Tuhan marlas ni roha ima dina mangudurhon yanakon nami onali Tuhan Tuhan, tong lupe upasak kami Tuhanmu. Ia akan menguduti ulang nami Tuhan. Di mana menguduti adat si bahata si habata kon nami Tuhan. Totong maanon Tuhan jongjongi. Para anak dua parburu asal tong di bagasan dami Tuhan. Ulau ni jala tahu las niroha di julum ale Tuhan. Tuhan, gudang lupe nuhang si dohron nami malang si pangron nami ale Tuhan. Alay di botohoro na talup ng lehrom murup itu kami. Alani Tuhan, jalan matang yang namun berhidap Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ibaheko mangarahut holong gitu ho rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangianmu tutuhani asa hosau dia godang di baheko taulina dengan tuda mangdoho si sol hoti tagami situ tu ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong
pinarengan tu damang dohon si sol hati Kagam situ tu ipatudu hoko Kurcumi tunatu atu waki oh toho mahon tutu hahorong aku sirokap nito diki mau lihat memang di Tuhan diolong hidup tangia sadario nungasiko Nah tepat kita mau lihat memang di Tuhan diolong hidup tania olat niong rodina lau matete orang manapun Hona manapun orang manapun From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true. Make love
makabiani Jahuba nama parani di akal dalam naik. Sai kamanon mudo nani udah di tanganmu, mardua mau jalan sama. Tudoso ho anggur nama parbue do yang mojolma di bagasan bilu ni jagung. Idama saya soni do tongon daputan pasu-pasu bawa nama kabiari Jahuba. Jala ikon idaumu doa kapahukum suruni anakmu. Asunayan semua angkat dari Jahuba martangian mahita. Alih bata amanami na di Banua Gijang. Hodo nama ngaturhon pardongan saripioni dihami manusia. Asa gade sada daging. Alih Tuhan di idahodo hami na jongjong di jolong. Mangido asini roham do pasum-pasum. Tu anak dohot boru ni hudiamon nanay pasauton pardongan saripion sadarion. Asima roham saya kurupi manasida. Asa gaderipe na martua jala totong pasangapon buanu na badiay. Alito di parbadia sodani jala uluhon manasida. Asa siya na manuka saat rodi ujung ni pasarapion nasida. Asa dirahuti holong dame dohot las ni rohan. Saya tangihon matanyang namion alay Tuhan. Di bagasan keluarga anakmu Tuhan Yesus Kristus si Balwahami. Amin. Putul mahamu. Damini di batana sumurung siang saud naroha imana mangaramoti akati hati berpikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Amanginang nahinungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus di bagasan kikion ima di ari halas niroha tarumubi ima di anak dohot boru ni huriata ima si sukat simbiring dohot si Marlina Patricia boru srega
dinanaing majalo ima pasu-pasu pardongan saripion nasinya di bagasan tikion kubuat hamido hatan di mata siang Joshua bintu 24 ayat 15C Joshua 24 ayat 15C di doa isi alai anggo aku dohor dongaku sajabu ikon jauh bado ulon nami alai anggo aku dohor dongaku sajabu ikon jauh bado ulon nami di bahasa Indonesia di doa isi tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Iman sana. Sebelum nakok nakin arong piga-piga ima siang dumata na berusaha dobe 2 tahun aku foto mungkin foto dobe parjolo sehari kamu ati emang do inang ima sahat tubukan neon dia ikuti jauh nina wah mulung ngamatua wah mohon mungkin dan sanggup benako nina adong tiga-tiga nanti dari kami adong tuh nama dokter wah bagat naik ngaon adong tiga-tiga pikiran lagi wah mulung mungkin gue don kapangi juga gue ton gue mata suan non imadi dia do teman-teman sebelah sama dia dulu sebelah sama to adong nama dokter adang gue tuwi diutata ini mau utata ini kan mohon pola di tempat nadi itu nabui itu buat ini ada 3 biarin saya ada mah doa kah handphone aku bagai dulu pun siang hijang tari dia sini dalam kau malu akal nasi siang hijang ima kesan-kesan apa colo nakin ima bui pemihani siang dengan nami keluarga nami naro siang saya pelancar. Iro kan indang, iro kan bor taramio. Bagaro. Ale kalau nggak soma lamanginang memang songonido after piga na model kamu mamurus yang taramio dari kamu doa ka gereja memang digijang lo. Tidur utong tempatnya memang songonido abe mau neng jumpa lo Tuhan. Adong doa ka tantangan atong ipupuy ma sahatus tungkakas nakin ima marhite-hite ima si Joshua nakin sada pemimpin ni bangsui menggantihon si Musa sada liga di mana tungkakas komitmen na dipasahat siang dirina keluargana tarumubi ma tuaka bangso nanain iman dipimpin adong teman-teman ko namanginang ima mo ngupon hidup ini adalah pilihan ina siya kita dulu makin saat tunay mo penon suri tarigo tu pilihan alani ido makana suku majo pasti ordo na dipilih si sukat sendiri mo 50 ya lo di hormo sa lagu mulu na tapi hero itu kan bigari main di Palembang alay ikon tu si Marlina Buru Sirigaro tu abe jatuh pilihan tumtakas may 5 tong mono nung nga dipilih abe bulan iba nama yang paling spesial di bagasan. Kuliah na inyong di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan tikyon di keluarga besar. Tarumubi di alam serigat kan nasihan sebelancang. 5 guru pangkoran muna di bagasan tikyon jala kala amang sembiring pe. Tuntakas do 5 di bagasan tikyon dapat lupa. Pasuk-pasuk patungan saripio di anak guru. Kero pehita pajupang dan kero pehita masitagan alani na sidana 2. Boita pajupang di bagasan joron. Boy malas roha tarumubi ma lau mamuci pasangap buat di debata di bagasan itu.
On serito usuko no namanya molo parjamita tadi itu supa dongan sakipio saya susuko dong. Aduh matulu namanya pinomat lima hata di debatan ikut lima. Awak kubo to ikut kamu do. Rata-rata do naron pasti juga berkeluarga kan. Binanami narosian saya pelancang nakin nama rede. Rata-rata juga patungan saripe tadi na berkeluarga. Dino kamu do be amanginan. Dino kamu do be lima hata di debatan ditikiamu. Majalo pasu-pasu patungan saripe setia. Dino sada piga lagi ni nama rede. Sada do naman pangingon. Baru dah siano. Dino kamu do be emang. Setia me. Siang dibeli gimana tuh? Siang dibeli ini asam. Oh petiki martu. Si Marlina Patricia Boru Siregar dihamuna dua na nolongan Tuhan Yesus nuna sadar rohanuna lau mardongan saripe di baini tani jala aku hamuma di bagasan rohamuna hatani di bata tarimo turuhut pardongan saripe ni ala Kristen dun ditopa di bata jomai dogma dan jadi pucung jomai kubain mari ibana sadar pemupina bain donganna aku nii di dok Tuhan Yesus alani ini ditarikon di bawah doa mana doa inana patopotong dirina tu ni olina naga bisa ada daging lu nasida ada dua asa ada dua be nasida musa ada daging lo dunia dok Tuhan Yesus Kristus do genup na paulakon nani olina ia soal di manainan na pangalaku mutsado pangalaku do na nama buat nasirani atau nabi na doni di bakadang jadi siramu di zoma tanya kamu mana dok ni hata ni di bakad pudawai hamu akabawa kahulun yamu pagi kamuna songon Kristus nama koroni muliai jalan dia berdiri nama kopsa asa diparbadiai duni songon kehatan di bata tu buru-burui dioloi akaparupuan ma bawa nabe songon kahulun Tuhani ai bawa itu ulu ni parbukana songon Kristus ulu ni muliai alani ganu bawa ikon makahulun ni parbukana songon nadirina ikon tokong maroha patuyong majaga doh na mga ramoti songon Tuhan Yesus na majaga doh mga ramoti Juliana aku nii ganuk maburu-buru ito man jala porman mahawadiyaon doh mahasitongan dengek jala marhata na labo ay ikon soni do buru-buru maradokon bawa nabi pinoroni dihamu na dua ikon tokong marojahan dihatan ni bata jala tokong matoru ni roha do atau manong masih rupan do masih tanyangan pasti ngulungsian pangalawan nasutube imagi jang roha amukon pargaduson akahatan akuras do nasarumang ni hajahaton baik mahorong ni roha kuras ni roha ada meon do roha narasi pasangapan ihutusi hot mahamu ditopo ni roha nagaritada parsariki yang muna jala baik mahorong ni rohai nagari ihot di sude pulau nadinggan jala dami di batana seluruh siang saluk naroha di mamang ramuti akat yang negor pikiran muna di bagasan Kristus Yesus alani hobar tuhatan di batana namun ini muna mengadiatus yang muhatan di batana tarimo turuhut ni pardongan saripioni nama nukun maha muang iho ale pamuli sukat sendiri kalau doho makan jongjokon di jodoh di batana na boto saluhut doh di jolo ni dengan lapumu di son nadi panigoro hando si Marlina Patricia Boru Siregaron nani Rikman gabi dengan musaripe kalau doh maka horoni ibana
senasa roham doh mangulang senasa gogong. Kalau doh marparani hon parani nagadia rabdo ibana. Kalau doh mengacuat juhagaleonna tumsura humurang paranina. Kalau doh menugu-nugu ibana di bagasan horong doh lapas roha jalan kalau doh marbadan. Naso tupa Allahumma manang tadi konomu ibana paima disirang hamatea namun sogot moro nang sadador ham mangoloi salut nai alusima Kodon bagi kami nama nukun mau do iho ale inam Marlina Patricia Boru Siregar Oroho maka jonjokon di adopan ibara do dijolo ni akadongan napungu dison nadi pandorohando si sukat sendiri gabe sinondukna Oroho makolongi ibana senasa roham do mangulahon senasa hukum jala Oroho marbadan mengaduti pardongan sarkenmu pabuah ala Kristen ho Oroho makahon ibana ditiki asa niroha parsahiton kapogoson dohot sitaonon jalan nasutupa mahiloko manang tadi konomu ibana paima disirang hamatean namusokot moro sadado roham melalui salunai alusima Purian Yohata Nunggal KBG Sisugat Sepiring Dohot Si Marlina Patricia Boru Serikat Paturuhon Wong Nirwana Sida Dohot Mangudukun Parbadanan Pardongan Sarkioni Dijoloni Dibata Naima Ihoton Nasida Padani Dijoloni Dibata secara simbolik Marhititing nama Silihonan Titim Sonon Tudutu Nasadaun Nahot Sonon Mas Naso Tarida Bola Dohot Ujungna Tatanya komanasida asa ditupai di bata hasa daun ni parsa epilon nasidai. Marlina Patricia Siregar nama nolongi bangsa Kristus upasahatna titinan dua somat tadi level mulu hati yang mendukung di bagasan Yesus Kristus. Sukat sembiring naholongi di bagasan Kristus upasahat mati tino tuol nang tadani holong ni rohaku nang hudukan di bagasan luar ni Tuhan Yesus. Nakoso ni dibata dohau nama puan hatana Tuhanmu di bagasan buat ni dibata ama do wani anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di parbadia aw madok Tuhanmu na pinadomu ni dibata dan jadi sirangan ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaro madamena tu di munabe. Amin. Mahima surat pamasu-masuan parbagason tusi sukat sembiring dohot Marlina Patricia Boru Siregar. Selamat berbahagia. Kado tuhala amang dot inam lasmaramu macalo jala jahamu ma jala berusahamu mengatusi natap surat di sina. Selamat berbahagia ma di hauna dua sonima sidahonokku kita. Kita kali di bata amalami na di Bano Gijang
Uparhatopot hamido sianasa rohanami hodo molinasa pasu-pasu do asini roha di ngulunami rodo hami tu jolong sumupahun pilihan do hamuliateon ni rohanami tuho jaloma pilihan napi nasahat ni huriam jala pasu-pasu mai bahin panidangion parsauran do pakubasio di huriamon bahin mangulunami gabi pilihan na hinamomon ni roham jala pakke mangulunami gabi tudu-tudu ni harajaonmu holong hati goram do dami ni sado portibion buhay marohanami marhite tetodin na badiai asa tok-tok kami madok moliati tuho di bagasan gua ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asih ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran itu di parbadiama nama dongani hamu salutna amin. Hold on me
tema Tuhan nunga dilehoko Tuhan sirokat niton diki naboy mga juro haki tung sorang ngau hasia molosai rapau dohoto mau lihat tema itu salileng ningoluki au dohoto marjadi yang dingoluki dukola kodo cintaki nang nau mau sebe itu para nang tapu duni Bos marohau hasi aku diholong dahulehoni sia tulus dirohaki diramoti Tuhan mah holong tai Aulia tema Tuhan nunga dilehoko Tuhan sirokat niton diki naboy mga juro haki Sonang ngau hasia molosai rapau dohoto mau lihat tema itu salileng ningoluki au dohoto marjaji yang dingoluki dukola kodo cintaki dan nalau mau sebe itu para naung takuduri pos maroham hasiaku diholong dahulehoni siap tulus dirohaki dinamoti Tuhan mah holong tai tung sonang ngau hasia molosai rapau dohoto Aulia tema itu saleleng ningoluki au dohoto marjaji yang dingoluki dukola kodo cintaki dan nalau mau sebe itu para naung takuduri pos maroham hasiaku diholong dahulehoni siap tulus dirohaki diramoti Tuhan mah saya diramoti mah diramoti Tuhan mah hitana dua Duku tada hoda hasian gok dami rohaku labok ni hatam sadala tu dengan ni basam pamago harsaku
Gabe tanah puro haki dia karang salabu dia juho sude hahurang aku mabain margogo au jala taru dia mamolus moluku ai dorma aharo di baheko tua patalu diriku ubantar pangan rohaki holan marnida rupami mara bunga-bunga holoki iko kororong aku madua iko kororong aku maduma pangido aku tuhonang tuhaku ditangi aku tunga penaro tuau hasian ia magabe nang sogabe pehaduan hokopoku jujumoku holoku hodoho di moluku molotu marheru pebo himi haduan marang sapu basi maju juni hasian dan namu baulin di mataku hosumurung di rohaku ima janjiku ai dorma aharo di baheko tuau patalu diriku ubantar pangan rohaki holan marnida rupami mar bunga-bunga holoki iko kororong aku madua iko kororong aku maduma pangido aku tuhonang tuhaku ditangi aku dihuamak suka do ibu inang paramay buluringan nung mata alam nakipasupaso siya pagadyo ni hatay
Nagtulungan bahwa nang sisa daging mga sisa daw dahil ang para kita mulutuk sa mga pihako na yung oras at kapapamo doon aduli doon umat mo mapuan si Pernitati dalam pahinggan siya na makalibata asa daw pagkakaroon mo ito sa pagkukulang sumandali daw ni si Tua-Tua Firma Poki bahu-bahu pertolongan, firma pemilihan yang itu cuma pengumuman. Hora, hora, hora. Jadi semuanya sihir itu dilejungkan kita bersama kita asal takut Tuhan di kota. Dihita ko para niyo puta sila sa umat nagtaanggap may kanoing gabi masisip-sipan ala ni numan may ko kada mula-mula atong badang ma badang alwali tu amat tadi bata do tu amat raja do tinata suri pada na dia nalulo badang ma mula do orang namalo nabi ala nung madiulo kami mula tu semua ni benoy dipasimpan na ba namin ditikyon bedang ma godang totor-totori asa anak si doktoran nami dia pala ditikyon nalau manganian na lulu dia ka amat karada do tinata sa bipa
ikut tongdo ajaran nami na sida. Depak kami ni anak depak kami ibu. Titik itu hula dulu ni tini doon. Sunari pemamuka. Paritin na baru tongdo ajaran nami warga yang asa di bodoh. Nalaw mangulah na paulo na tujuan na. Alam niya mga tawa na kami? Tahu niya mga tawa. Amin. Sila isabungan dawat tapo menabulon. Siap mahita. Sumatian na duloon. Ikut tong domin yung tanitikyon. Perjulo ba anak namin noon? Doon parmen namin. Ihuma doon. Paniaran ni sila isabungan. Opo Asia. Siapkan. Baik naman ma. Gotang parmen eh. Salileng di